بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palagungan sing kami ang Islam, alhamdulillah. Yan na kami noong biya mga nakitipon-tipon hawak to bihawon ini. Serta biya mga naubos na yung biya isun-isunan yung mga kaulaman na to. Hindi ini saum sin Amit Stawet. Alhamdulillah, tikuha yan tunay mukti timaytay harap na ito pa ini radio station, radio agong yaon. Dito siya mag-declare. Hamang nga sila may nakaukay sin ini radio station yaon. Manjari inyarisab kami ini station na to ini TV station na to, Islam TV, ni Darul Islam Foundation. Inshallah hibayta na mo in uning biya mga kaya pag isunan atau kaya mutmutan sin biya mga isun sin tungod pa pag hari raya atau tungod pa amoy in kaya abutan sin pagpuasa na to. Na manjari mga baita nila katan sin binaybayan sin hula Pilipinas wayroon launta biya mga nakakita sin bulan serta dahin mga text kay nasambag sinambuksay kaya dahin ko ini amoin magde-declare sin ini kuwan dito Cotabato nag-declare na sila at iniya in paghari raya adlaw alwaa. So damikian hindi kabiaksahan in tungod pa ini pagkita bulan hindi bangsa pa mari kakitaan tumarad lang ta sin bayta dahil Malaysia iban Indonesia. Nah damikian in dua hula nasabot way raisab sila nakakita sin bulan. Nah paggabi mga sibo in matali sin kita iban sin sila ang kanya tutumakad hindi ini sabab sibo da in lokal lang ta amin kiyabutangan sin pagkita magtubiha ang isa nino ng kalukal. Manjari pagkatuay na in declaration bihan sin mukti abiha on kalubayan ton siya radio station atin niya in hari raya na to gumugdan siya adlaw alba insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari pagkayad to na mga ini baita namo murah-murahan isiyo-siyo in mga ini kita kamo hawak to bihaon ini taylo amin mga tatawtay manguran na to amin wayroon biya mga sila nakaalop television nila atau wayroon ini TV nila Sky Cable na ando ayaw kamo magbati laol magpasampay to kanila ang mga kakilahan niyo amin para ka na niyo in text niyo mato kanila bang biya din nakarausan in pagtawag na palaksukan niyo na hadyain biya mga text mato kanila baita inyo supaya sa masibuk kita niyo mag-hari raya sinadlaw alba insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na wayaw lang ta paggabi mga ito na ita pa ito kung nag-declare nagsuy-suy hadya in mukti in magde-declare na siya in magde-declare sa sumagawa in declaration niya amo na yung biyayta na muna doon insyaallah ta'ala na biyayad to na sabab maluman kami mag-declare bukon kami kayang laan sa atat kala na po na lang tayo biya mga pag-ison batang na to dito ni-declare na in kami kaya wajiban magpasampay pagkata insyaallah ta'ala. Na manjari hawayaon mag-urol-urol na kami ni mabaya dinihil panumtong kato tanyong katan tagnaan ko na rin harapit ko patuo panagnaan di Sheikh Abdul Sabur Muhaymin Shakili siya yung tumagna lang ta dinihil kato tanyong mga uno-uno na yung mga nasasawak-sawak lang ta taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala kamo inikatan insyaallah Sheikh Abdul Sabur Muhaymin Shakili فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdurungog hawak to ini
Alhamdulillah, itukbaltan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, inamoy pupudjian iban pagsarang sukul, hapanaufik niya katutan niyo, amuin nakahinang, sinamuin ibadat, hat sadya amin imatud kita niyo pataas langit, karena magkita sin hilal, sin amuin pag hari raya niyo, na hati niya inya tuhambuk ibadat at mga kiulungan sin Allah. Sabab, in pag ibadat ini, sarang siya amuin makaagad haaturan. Nabi anasin paghari raya tanyo na ini laungta hatat kala dia akan katusin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita ni maghari raya sarang tuod kumita sin hilal sin amuin bulan Syawal hatinya laungnya ubus ning bulan Ramadan na inyat to ang pakita ni maghari raya. Adapun amuin mga sila naghari raya misan amuin wayroon nila iya din aturan si pagkita yato sa makarong kita ng biyayaon aw na naghari raya laong. Dahil niya ito mga kataw tayo mga kuran pagtawatan tayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sa ibadat biya ini sarang siya para na aturan. Wayroon yan piyag salip at walang ta mataas in pangkat yan at tao salip yan amoy nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan, bang kita mabaya sinamoy kataasan yan, dahil doon talawa ko na pagtaat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita nyo muna maghariraya, misan way kita in bulan biyayan. Hatat sablong tayo na kusalit biyayan. Sabihay ta sin Allah ta'ala, man kana yuridul izzata, falillahil izzatu jami'a. Isiyo si mabaya sin katinggihan, kataasan, kasalipan biyayan, na muutun niya to ha pagdatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah mga umat Islam, yari pakita nyo kaya kapilan ng bukro, inshallah subhanahu wa ta'ala, pakayon tanya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli, ibalik ko pa amuin aming mga kagurungan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waba'ad, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sangan sinurang na kaunsel sa buong Peninsula, ipahagi na yung kanilukatan, paghari raya na ito, yari mo tiharay ko, yung paghari raya na ito, matulihan, suway adlaw albaa, sabat. Wayroon nakakita di Pilipinas, wayray sa Indonesia, wayray sa Malaysia. Jadi sebab yan, pagdaat para Rasul alaihi salatu in kita niyo na subay kita niyo uno albaam pakita niyo magkariraya inadlaw kun sa arba'in sa yarin mukti amin mukti sin region 9 Iban Palawan pasuy-suy yung tasya bantuhan sinamoy mga pag-aagam masabab na kita ini katan ani kita makadjari review rin kani ini sabab na siya inamin kirutang nato mantuhan amin Mami itu akatu sin tungod hapag-aram. Nang sabab ito, nastami min pagdirati Syekh Mufti Abu Bakar Abdul Baqi. Pagdala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Na mga katawag ng Quran taniyo, kabiyasahan, hindi taniyo may mata deng ini tidak Islam, iban magparaon deng ini radio, iban mga katawag ng Quran, kutang Facebook, akuan deng kami, pagkita simbulan na bakas na biya para kami magkikita bulan ng Manila, pa Davao, pa Jinsan, sampai pa Kalingkal sin Pilipinas, mandaraway sila nakita sin ini, sali sin bulan ini Syawal. Demikian in mga Indonesia man Malaysia, amon kontak mereka mo, nagpahanuon na sila, in sila way nakita dito wala nila sin sali sin ini Syawal. Manjari nagpadukup na sila simbulan Ramadan katloan. Manjari in kita riha ini katan wala tan sab kita iban kitang ka irara iban sila Malaysia iban Indonesia. Manjari in tauha mga muslimin sa Southeast Asia katan itipak na in magpadukup simbulan Ramadan
bihawag pakatluan. Mandari konsum ganap katluan pa simbulan Ramadan. Mandari dum ini konsum umpa puasa ta. Pagsukulan ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganap kadto pa mga ini ibadat ta, ini dum ini kauhan tagsiin na puasa ta daw kauhan tagsiyam ini konsum kama ganap katan si Ramadan. Mandari haylayata kumugdan adlaw alwaa pitsa unum simbulan Julay na murah-murahan in kitanukatan ini maghaylaya na sampanguntan niyo marayaw ididil kate sinullah Subhanahu wa Ta'ala karayawan ipagdarayaw ini atay sin ini mga ini Muslim pagkahi na naggaan niyo inadlaw liang kate sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw ipagkalo, ayaw ipagkuhan, baka mapagutub-utub na suway magdayo-rayaw, magpuas kita niyo katantan, sin ini dosa pakanya-kanya, sabab ini na bulan ipagpupas dosa, dengan bulan Ramadan, in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na maita, ini ito kaampunan antara sin Ramadan, Ramadan. Hati ni habang maakad ta, ibya sin pag-ibadat ta bulan Ramadan, bukan hati niya magpuasa sadya. Sabi muasa ini tainga, muasa in timur, muasa in mata, muasa in pangatayan. Yang kakataan, maksiat, iba na yung kataan, pag-utub-utub sin pagkahi Muslim. Nah, iri kita niyo, mga Muslimin, bukan sa dari Pilipinas, sa Southeast Asia, sama-sama yung kita niyo, maglago, ini sumampang, sinadlaw, miyulya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyo wayrong makadari roon maghalipuno ini bicara bisa magandaan ko sa ibang satu saplah ini tainga sa kalna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala laguan tanyo in adlaw lagu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato niyo ayo pagkalo pagdarayaw-rayaw pagmamaap ni api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah ito na yung in kaptangan sa pamahalayang sinukulasahan o kisimitan niyo si Sheikh Abdul Baqi Abu Bakar gayaon mga parang hakamay Islam matagpa Arbapin haylaya baba kadimikin hindi na ito mga patumtun nila kato paliharan sinamuin lang ta parkala ialop simitan niyo gayaon muna-muna hi tukbal ko in kapatot maripa mo na bit kapatuo hi Syekh Ishaq Muhammad pada tabadat bayitu masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga palanggungan namuha ang Islam itukbal na mukha niyo salam-salaman sin Islam halapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dia niyo iba sing kita niyo ha. Ini TV sin Sky cable gaya ang kita niyo channel 50 in Mukti sin Region 9 iba sin Palawan si Ustad Abdul Baqi Abu Bakar nag-declare sin amuin hal sin pagpuasa na konsum ganap katluan. Sa bindong yan na punin mga kaguruan dia sa buwangan ini kimita sinamuin bulan iban sinamun mga kakuliling sinamuin lupa Pilipinas na mayroon nakakita bulan sampai pa mga neighbor sinamuin bulan Pilipinas sin Indonesia iba Malaysia wamikian mayroon nakakita sin bulan amuin ini Syawal asababet tu na di umug na to ibang kita na to in Mukti nag-declare sin konsum ganap katluan sin bulan Ramadan continue ipagpahaylaya na to subay dito adlaw alwaa insyaallah taala amoy ato mga ikapasampay na kanyang kita ni may doon dua inamuin lugar kaya pag-declare sin Mukti na to una-muna nag-declare siya na radio tapos biyayaw niya siya nag-declare dahil amuin television ini na murah-murahan itatan amuin iabutan sinamuin ini suara iba sin dagbos sinamuin ini Sky cable ini na ini nakahati marayaw sinamuin pamalayak sinamuin ini Mukti na to
na di na ako pahaba singkap tangan ko kung maya natin niya murah-murahan tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala inamalibadat na to magsukul kita niyo sin nakajukop katluan insyaallah ipuasa na to. Fadal. So, alhamdulillah kekerasan ya Syekh Ishaq Muhammad in sumuno mga panahon harama Islam amuin dimiyat ato ni patumtum yari harapit ko palawa boro kalasahan model sin Ma'had Murad Islami sarta chairman sin oy pagatuan kay na imintroduce mo ka mufti alo on pabe may kaganap po insyaallah taala gaya on mo kita niyo deng model sin Ma'had Murad Islami sar chairman sin Ulama Council sa Buanga Peninsula, Sheikh Muhammad Shakir, ipadal padila po masyur. Na, di nasado ka liuhanin ng mga kaguruhan ini. Labi-labi na ito din mo, declare niya na adlaw albay namin hariraya pa niyo. Sabab na pangagadha, Rasul alayhi salatu wassalam, paggawin kaya kita andan di Pilipinas, nangasubok kita pa mga pangdaig, tabi sa Indonesia, ibang sa Malaysia, mayroon din sa sarta declared ng kanila magtulikan alwaay namin pagkariraya na nga sa labyan ito hangan si mga ulama council iban sa mga kaibanan niya na hiwaitan naman kaniyo in paghariraya sing kita ng mga muslimin dahil di Pilipinas ini dahil labi-labi ito di sa Buanga City ini ada dauno region 9 ini in paghariraya sa mga muslim adlaw alba. Support kanyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumuno, itukbal ko kapatot kana Sheikh Sabir Umar insyaallah. Katina katuan, usad do Sheikh Mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah tinia di Nabi aliwan mga kaulaman ini. Tila biluba na mufti sing kita niyo. Pinayat na pinayatampal nila kato in hailaya nato adlaw arba insyaallah taala. Assalamualaikum. Alba. Assalamualaikum. Demikian Syekh. Siya kata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nasin agi yari pencum katluan kasubangan di Ramadan. Kami lebih dua na in mufti region 9 No, picak katluan di Ramadan kecil. Puasa pa kita. In unsum puasa pa kita. Okay na. In hailaya sing kita nyukatan biar sinagi si mufti sing kita niyo kalasahan ni Pak Abdul Bakar mufti sing region 9 Palawan kaya declare niya na in paghailaya sing kita niyo hapit sa umum adlaw arba'ah hati ni konsum puasa pa kita niyo magsuko kita ni Allah Ta'ala simpi abot pa katluan in puasa sing kita niyo mahuli mo mailaki sing kasi iganla sa kita niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga panangkan harama Islam amuin lang tayo malup kamo waktu na ini ayat na ito na dimut in lang ta declaration sin mga kaguruhan sin kita niyo nabiluwa na in lang ta mufti kalasahan ya Sheikh Abdul Baqi Abu Bakar paliharan sila mo lang ta mangko no kita niyo maghaylaya. So insyaallah subhanahu wa ta'ala matarang na yan tukaton yung katan sin in po asa ayin haylaya sin kita niyo adlaw arba'a insyaallah subhanahu wa ta'ala. So menjari niya indum ini hati niya aun pahambuok tarawih sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Lang Sheikh Salman Hindon dia mga atin magkiamulayan demikian na masih pa misa bukon pa dan magkiamulayan na kita alhamdulillah. So amoy ato mga palawan na harama Islam in pamahaylak sing kami dihay ni katan bang mayan sinallahu ta'ala tung basan kita niyo hay nang ato marayaw sarta taufikat yan sinallah subhanahu wa ta'ala amuin sub iban baya himinang sindakan sinallah subhanahu wa ta'ala amuin makatudyo ha aturan kabayaan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin aturan kaya sampay niya kato niya kutan paliharan si pagtag-ipon Allah subhanahu wa ta'ala yung sabihan po dito ng hadja yung lang tabi mga waktu sing kami Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.